Dobar dan narode, evo mene opet, Bosnian Bond. Znači, YouTube je predivna platforma koja vam može obrisati godine rada i truda u sekundi. Tako da evo ga, top 5 naših YouTubera kojima se upravo ovo desilo. Ajmo na list. 5. mjestu imamo srpske trikove. I ovaj čovjek je bio nešto neviđeno na Balkanu u svoje vrijeme. On je uploadovao oko neke zagonetke koje vi rješavate dok gledate. Ili šta bi izabrao, te tipove videa, neke jednostavne i zanimljive videe. I ono, znate, nije zato bio neviđen, nego radi količine u kojoj je uploadovao. Ovaj čovjek je 10 videa na dan objavljivo jarane svaki dan, mjesecima. Ja mislim da je većinu ukro od stranaca i samo preveo na naš i zato je popušio ban i nije lijepo. Na 4. mjestu imamo Vanimija i on je pratio stopama Lifija i kopirao njegov način videa, a ako ste gledali Lifija vidjeli bi da je i on popušio ban na YouTubeu također kao i Vanimi i on je to baš dobro ispratio i Vanimijev content je bio kritičan jer je dosta bio maltretirajući, znate, pogotovo kad reaguje na neku dječurliju i onda i smijava ili tako nešto i zato su većina kopija Lifija, a i Lifi bogami obrisani sa YouTubea. A zašto su stvarno obrisali Vanimiju kanal, ja nemam pojma, jer u nas na sceni YouTube ne gleda puno jel ti koga maltretiraš jer je na našem, brate. Nemamo nikakvu korisničku podršku vezanu za YouTube, tebra. Ja sa 2,5 miliona subscribera mogu da izgubim kanal preko noći zato što tebra zato što smo u Srbiji i zato što nemamo korisničku podršku za jebeni YouTube. Ti možeš ovdje pričat kako ćeš srušiti vladu i pucat u školi, boli ljude briga, tako da ne znam zašto su tačno Vanimi obrisali kanal, ali što je najjače, bio sam ja u videu Vanimija kad sam bio mali i od tog dana sam bio najjači u 5. razredu osnovne, svi govore znaš ti ko je ovo dijete. Bio u videu Vanimija, brate, znaš ti s kim pričaš, balamba. Tako da možda i napravim story time kako sam zapravo završio u videu Vanimija jer mislim da je zanimljivo. Na 3. mjestu imamo drogiranog pingvina i ovaj čovjek je napravio drugi kanal na kojem ima oko 24.000 subscribera, ali ne snima već zadugo. Ali to nije ništa jer ovaj čovjek je toliko utučen od strane YouTubea jer on je 2 godine gurao do 100.000 i taman kad je došao do 100.000 malte ne isti dan obrišu mu kanal jer mu je, kako on tvrdi, neki kolega koji ga je pravo ne volio reportao sve videe i nabio 3 strajka odjednom. I ako se pitate šta je snimao drogirani pingvin, Allah mi ne sjećam se ničeg od ovog čovjeka, znam jedino da je vrijeđao pedere i to i to. Na 2. mjestu Baka Prase, jedini čovjek koji je zaslužio da mu se obriše kanal, ali stvarno sad, meni su lično obrisali kanal ako ste gledali prošli video i ja mislim da nema ništa gore i da slabo ko stvarno zaslužuje to, ali ovaj čovjek to i taj, on zaslužuje, brate, moram reći, Baka Prase ovo zasluži. Čovjek je stvarno retardiran, u svakoj je drami, najgoriji YouTuber s naših prostora, mislim, po mentalitetu i personalitiju, nema šta nije uradio čovjek, znači spavao s maloljetnicama, ček, maltretirao djecu, ček, neka je se zbognik, ček, ćelavi retard, ček. Za neko koji je uporno maltretirao djecu na YouTubeu, pa brate, dosta. Nek su mu obrisali kanal, znači ako se sjećate one curice koja je napravila video kako ima momka sa 13 godina, Baka Prase jedan, on je jedva dočeku. Čovjek jedva dočeku da je maltretirao. Curica se probala ubiti radi budali. I najveća ironija, nisu ga ni banovali zbog tog što se djeca zbog njega pokušavaju ubiti, nego radi jebene kladionce. Pored toga svega, on je i kockarska pederčina, znači da je malo bolji čovjek, meni bi bilo žao što su mu onoliki kanal ugasli sa preko 2 miliona subscribera, ali ovako kaže, ma neka koga jebe. I prvi na listi, ni manje ni više, Ilija Benjak. Ilija Benjak, negativčina teška, ali konj može pomudljivo da me češka. Znači, ja nemam pojma ni šta je on prije snimao, ali znam da su mu obrisali kanal. Isto znam da je ulazio u razne drame s ljudima i to je otprilike to što je ovaj čovjek radio i zato je bio poznat. Njega uopšte nisu zajebali sa brisanjem kanala, jer to njega nije ni taklo. I? Ništa, brate, ništa. Kako ništa? Ali ni da me dirne. Zato što čovjek danas ima 123.000 suba trenutno i novi kanal na kojem uporno nešto lupa, broji, izbacuje, drobi o politici. I to je sve što radi i nekim čudom ima solidne preglede. Priča zašto ratuju Ukrajina i Rusija 10 videa na dan.
bez edita, samo priča u kameru i dobro mu ide, tako da eto, snašao se čovjek. To bi bilo to što se tiče ove liste i ovog videa, hvala svima na gledanju, ko što vidite nazad sam punom parom i naravno lupite like i subscribe za još ovakvi videa i hvala svima koji su komentarisali u prošlom, ako imate kakve ideja slobodno recite, hvala na gledanju i ćao.